Jo, jest dobro. Jest lijep Kopenhagen. Stvarno je super. Nije popili smo kapućino, što kaže Šulić. Kapućino. Kafu. Hamburgere. Pijemo kole. Šetamo. Da nam se promeni krvna slika. Da malo burezi prorade. Previše se zdvorili u kući i pušimo cigare. Gledamo RTS i Pink. I CNN i ostale programe. Ovo je kanal Nuhaven, gdje se prodaju hranolke. Ovo su kafići poznati. Ovo je bila red light zona do 81. 500 godina su tu bile javne kuće u ovim zgradama. Koliko je tu znoja od seksa i svega proliveno, koliko je ovo koliko ste da bi primili 500.000 godina. To su bile javne kuće u ovim zgradama. Koliko je to sve puno svega. Čižavimo natopljeni znojem i spermom. Bože dragi, što je kujo pasti. Ali eto sad je to najpoznatija turistička zona Kopenhagena. Najpoznatiji restorani, kafići, preuređeno koje je 1981. Kommentiran. Evo, sve svjetski jezici. Italijano, buongiorno, Spaniš, Nješ, Inja. Ovo je Bujarski, ovo dolazi ovaj danski pjevač Kim Larsen. Tu i ja odlazim, ali nisam dugo bio. Dosta više, neću više snimati. 2 minuta i 10